Evo i mene na odmoru. More je malo podaleko, ali je zato vrhunski pogled na crvene stijene i cijelu Romaniju. Potrebe za vodom rješavam u obližnjem bunaroidu uz pomoć bocoidnog poluautomatskog vodovadioca lične izvedbe. Nijesam ga ja smislio, vidio sam na međumrežju, znanog kao internet. Uzme se kanap, plastična boca i zgodan oblik čepa kojeg je potrebno otežati da tone u vodi. Ja sam upotrijebio ručicu za vrata ormarića u koju sam ubacio matice od vijaka. Kroz bocu se provuče kanap i provuče kroz rupu koju možete da probušite, recimo vrućim ekserom. Na kanapu na par centimetara od probušene rupe se napravi čvor. Zadatak mu je da povuče bocu u dubinu da se može boca puniti vodom. Kada povučete kanap, čep zatvori otvor boce i izvučete bocu sa vodom vani.